turn it up. Jinolon kisah sabori wayang, kisah barotan di Aceh Raya, lam karun Aceh di Mongol Barat ngon barang di Sabah tempat menocalita nasi doa di mosi atat lam jejil saat di saat dua ngampoma di tengah bama dama ayah jinopan ulun rindu tak kena kerupa nyoman dahudeh mebakalaman ulun jasetan awat raya nyuka meninggal mepat kejiran ulun jasiat nun baca doa udep di poma dan le ayat lenjat tung upah lun beribu gata kena sebetanya kutanya kendapa Allah ada susah tetap bersabar seoleh poma ada mertua kendapa Allah kutanya sabar betul asa cobaan Allah ya Allah susah ngantaban duduk bahagia telaki doa dan yang Allah ube musibah bele totukan aman bele rodara seraba